Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabaray kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbang nga oras yu amin papagayam, sagutan da kayo ti pakasalitaan ngayon surat ti guest writer ani Junior. Ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Ngayon sakbay na, pagyamanan mi manen nag iti amin na likers ken supporters daytoy a programa unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan arapauluan. Maton, tonton. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Sige, iset mo amin na nabati ti botilya barok. Gawid tantaw, hindi balaya. Wadatang. Sigurado, may mas kumanan timangan kan maturong. Ta nakalidukak manan iti arak. Oray siyak barak. Pagpaimas iti panangan kan turog ti arak. Now, timplado lakit da eh. Ay, wala tato. Talaga nga, kasta ti. Aha! Kung naktupay ka, nada ka manan dito'y balay da tatang maton. Paning, tinuntunak panan. Gapo tadyak kayat ti panagin inom mo. Ay, may salamat abutay. Kinagsangwan may iti anak kaw, balasang kaw. Naginanaan mi lang, iti panagtrabaho mi anak malam. Sung-sung kayo at talaga tatang. Ha? Unay daytan asaom kanyak akatugangam paneng. Agpay sumat asung-sung kayo tatang. Sumardang ka na bakit? Hindi ka lang mapain ka ni tatang. Katugangam pay. Sikat mga aramid iti pag-hybe-hybe bladak maton. Unak mo't asumangput ka iti alas 5 iti balay tayo. Ngam alas 6:30 adda ka pa hila ditoy. Ngala. No, saan na bumara ti saritaan mataon. Itang guwap mo, kaya iti basaw na gawit kayon, iti asawa. Huwag tatang. Di mo ni itanggap dahit Imbuyat mo matan tilinaon ti basaw, kani mataon. Ay, kailalapay, imbalang mo nga arak. Rangina, sakit. Imbulang bao. Jak kayatan ti mapanagubred yan datatang inton bigat panay. taapay. Di yu pa'y mo't nairing pas, JR aramidon yu abudega. Mabainak unay kinitatang iti naramid mo. Kaslanak man la tenggal una yan. Iti panangagaw mo kanya iti basaw. Nga danagyan ng arak. Samukat imbuyat kanya kon. No di mo kaya ti may babaen, di ka agar aramid, iti saan ko ang magustuhan. Sobra kamot paning. Mabainak unay iti naramid mo. Ilas-lastog ko kanitatang. Di nagtenggal. Sa kalpasan na, kasi tinaramid mo. No, kastamad lang,
agsina talangan. Anya, salbag ka. Daytang imbagam, ipulong ka kininanang. Anya, Ditakan! paning? Ay, paning, agura ka. Saan ka pa nagipulong ka nilang mo? Apay ngagsangsangit ka balasang ka. Ano po ta? Inapanak manan ti asawak nanang. Anya, maluksawag unay dyan ay bagana kanyak. Anya ay ating bagana kan ka. Tasya kang timapan mga pakan kwa na balasang ka. Neta, ay, inyad adamot ang tinagsangit. Anya ay ating ay bagana kan ka. Kuna nangag sinagam kanulaang nanang. Kasta, tinasauna. Mananang. Ay, iti salbag nagtanalalaki. Kalpasan na nagtongtong labken kay tiragsak kasta ti baganay tan. Isot kaluksaw ko unay nanang. Nakasamsam itak idikan kwa na kasla taga pulot adi na pulos mapanaw-panawan. Itay baga nakitin nagsina kami. Ala, bayam. Jak mapalabas day tanging baga nakin kabalasan ka. Sa dino tayan na ita sa awam. Tainak mandanunan. Napanijay balay da katugaangak nanang. Enak danunan kat pagsasawak. Awan bain mo mataon. Kalpasan anagum umaam dyan ako. Ibagam ki din ngay sinam, loko ka. Nanan, naibagak na jay. Gapoy tiluksaw ko kinkwana. Ngamin, imbuyat na kanyag ti arak ngayon magkuma. Salit ka ki de. De ka pa ilakot manguripaspas. Nagalaskit din. Di pa nagsasamit anak kau abalayan. Di pala sikat ni nagkuripaspas. Taurano, ang karadap ka ditaan. Anya, salit ka mo't abalayan. Idi may kayo mga asawa na kasaysaya at kayo unay kanyak. Ita, tanabayagan nga gabalayan ta. Kastan, ti pa nagsasaom kanyak. Makamukha yan ti katugang ka. Tatang, dita kayo. Umay ka dito yung matan. Aguray ka! Ado pa'y tibagakin ka! Siya ka, ti pangibagam iti kayat mo nga ibaga iti anak ka. Tauren o datan ti agapa, abalayan. Na, unay daytan? Nasaya ata si Mangput kan maton. No di ka pala na uray iti kagudwat oras apanangururay ko ken ka. Umay ka kumamanen tontonen iti napanam. Naikat ngaminan na di inang. Apay ngami na maton tim panagan na kanyak. Unay daytan? Apay nga reklamo ka ngay, nisuti kayat na ngay panagan ken ka? Gaputa, kanayo nak amaton-tonton, ori sa dino ti papanak. Sa basol na di inang, apay kastoy itatibiyag ka. Saan mo apabasulan day di inang mo? No kanayon ka man amatuntunton, gapo iti kinabalog kun kinasanger mo, maton. Na daytan sa umpaneng. Agpay sumat. Aguray ka, mas daawak man ngagpayso ita. Di mo mo't inuray at tinuntun ka itinapanam. Gaputa, jak kaya ta kasinungpat ni inang mo. Sa pinanawak kita si Mangput ni tatang ka. Gusto na na, sinsinungpat. Anya, no kasta, isudan tagsing sinungbat, iti nagawid ka? Uy, mga no adakit din na idasay kadakwada. Ay sus, sana mabalin. Inak iji balay da tatang. Tulungak ni nanang, ni son ti mapabak. Awanan ba enjay anak mo apalayan? Kanayon na lakit din na tuntuntonan niya asawa na. Lukas niya maibayag ta anak ko iti papanan na. He! Jay anak mo, tawan bain na. Kuna naki, hindi nagsinadan.
Apay, kaslain na po dyan ako. Ang mabalinalatan nga iyula, nudinan kayat. Gapo, iti kinalaan ti ugali di anak mo. Isa na ibaga ni maton ti kas-checken ko na. Agpadpada kayo naglaan ti ugali na. Kaya't mo, takaramutan ka. Sige padasan nakakaramutan. Kita mo di ka kagatan. Anya, apay aso ka. Ay, nadaw-dawilak pa ako magat ng aso Sige, karamutan na ka. Takagatin ka mo dyan. Sana nang! Unay mo daytang nga gabalayan. Agkin naramot kan agkin nagat. Ay, di kay mo't agap apa Umay ka nanang. Itulod ka ni Jibalayaw. Unay daytan. Tisalit nan nga mouse. Abalayan ko na yumut taagasawa kami pa'y mutlaan kinimaton nanang. Isinamon di asawam. Tamaki asawa kan iti sa balay. Anya? Wen. Total. Kat nimot maton ti mangibagbagang agsina kayon. Isungay sinamon. Unay mo't daytan nanang. Da kayo itay tinangibaga. At ti asawa, kat saan ang mabalin nga ibabawi, wano iyo la, akaslain na po'y no di mon kayat. Ay, jak magustuhan nga men, ti panagsasao ni abalayan, kastamot ti asawam. Imbes sa tinggarin na kumanag iti madi nga ramid na, isakit na kiday. Ay, jak magustuhan nga men, jay panang kamkampi ni abalayan iti anak na. Imbes sa tinggarin na kumanag iti madi nga ramid na, saan man? Taay ayunan na kidin. Takdiramaw ti panangisinam ken ni paneng mataon. Agpadpada da naglan iti panagugalay iti inana. Karamutan nakalukit day. Imbaga sa nakapagtepelak. Sa tiyakmet la kinagat. Unay day ta. Abalayan niyo kagatan niyo. Bumtak ti gubat no nakagat yun ni katugangak tatang. Reman gubat. Naglaan ngamin ti ugali na. Sumangkaw trumot na dia paning nga asawam. Imbi na. Iso nga isinamaon. Ha? Panay. Andiyan ang panunutan. May kulkuling kamay. Pampanunutok lang dyan ay baga kanyak ni nanang. Nganya. Nga isina ka laangan. Tagpadpada kayo kanumot iti ama manalaad ti panagugugali na. Anya. Oresi ka. Sugsugsugan na kamat ni nanang mo. Isina na kon. Kawan. Unay daytan. Oresya. Sugsugsugan nakmat ni tatang. Takdirakon ti panangisinakin ka. Anya? Unay mo daytan? Madinsar ay tuwi na mapaspasamak bakal. Tati apat ang agasawa. Pamutin na kita gabalayan. Mas daawak Isuda pa yun, timang sugsug kadatang agsina. Dayta ti maday. Imbes nga isuda ko mga agabalayan ti mangidalan kadati kinasayaat. Tapno saan nga agsina ti dalan ta. Isuda mo't tagtarigagay ang mamagsina kadata. Anya nga rod ita ti pangedeng mo. Agsinatan. Ay, saan ba kayo? Diyak kayat? Apay nga rod ako nam idi. Ngagsinatalaangan. Nakunaklang na ijay. Gapoy ti pungtot kukin ka. Ngamin, sayang ti arak nga imbuk-buk muhi din kalyak. Anya? Unay daytan? Gapula ang itinay belang nga arak. Isuki din ti pagsinaan ta. Nakakatawa nga ron. May palubos takit din. Radya ti pagsinaan ta bakal. Mas daawak Unay daytan? Paneng, waswasi kon ti panagabalayan mi kinyang mouse. Anya? Ay, madimot ananang. Agasawa kami pala ang kinimaton. At sinakay nga minun
Tapno mawaswas mo ten, ti singgalot ti panagasawa yaw. Awan pa'y ti diborsyo dito Pilipinas, nanang. Mailunglungalong pa'y lang iti kongreso. Ay, saan mo nga uraya na may pasa ti divorce bill, ti may sa akong bisista? Isina mo, ni mataon. Tapno mawaswas mo ten, ti panagabalayan mi kini mouse. Nanang, dakay kumaket, ti mangurnos kada kami nga gasawa. Ngam dakay mo ten adadakkel mi ti mangrak-rak iti panagasawa mi. Unay daytan. Ay, iti kaano man, saan akon ang makikapyakin ni Amos? Unay daytan, nanang. Birngasan nyo pa yan, abalayan nyo. Ay, saan kon ngay bilang abalayan? Aray man agtining kok itati langit ken daga. Jakon makikapyakin ni Amos, paneng! Mataon, waswas ikaw, panagabalayan may kanigundang. Isa, awaswasan mo tayo, ti panagasawa niyo kanipanay. Tatang, diyak kaya ta mapukaw ko ti asawa. Isa, di na ko masugsuga na mangisina kanipanay. Apay, naumakan, ang matonton taon. Dadya ko matikid daw kada kayo kani nanang. Nakapang tulungan niyo kanya. Barang may kat ko man niya, customary ti asawa. Ngam sa bali mat ibagbagayo kada kami nga anak yan. Ay, rasay-sayat na sinamon ni Panay. Tapno awanan ti mang ton-ton-ton ken ka, nadda pa panam. Tatang, di kay kadilat ta sumardeng amang ibagbagay iti asawa, nga isina nakon. Dak tumauma, amang al-alo ko iti anak kaw, amang isinakin ka. Tabarang makaasawan to iti nasay-sayaat ngam sika. Tatang, no isinanak ti anak yo, siguraduag asaanan ang makabirok iti kaskanyak iti kinalapsat. Ha? Isu nga adayo, nga isinanak. Ay, naglapsat ka ako nam. Madimot yung galing. Madmadi at ugali yo, tatang. Taimbis ko nga ada kayo, ti mangidalan kada kami iti nasayaat. Ngam saan mat? Da kayo mat, ti mangidurduron kada kami iti basol. Salot ka manugang. Pag kunamit nga idurduron kayo nga basol. Saan ka di abasol kini Apo Diyos? No talikodan mi iti asawak, ti sinapataan mi di nagkalaysa kami, anin tula ang patay, ti mabalin ama magsina kada kami. Oh, saan kit din? Unay daytan. Mataon, daytoy ti tandaanam asaok barok. Sipod adda rimswa, asan tayo ang nagkikinawatan? Saan kan anasaya at amanugang para kanya? No iso ti pamati akat awan mabalin ko na na. Siguro agpaiso di ibagbagada. Nga awan na saya at amanugang no man nakibiyang ti katugangan. Awan man nakibiyang akatugangan, no nasaya at kakumamot amanugang, laglagi pumdayta, maton. Unay daytan na na. Talaga di ulat ta kayat kagpaabak. Bakit? Panagrik na kumarkaro ti ginura do iti agabalayan. Wan nga ron. Si kantungot ngamin. Apaya sakti pa basulan. Sikat yakin basol Takanayin nakla tuntunin. Kasi niya napapanak. Sikat aking basol ti panagap-apa ita dagiti dadakkel ta. Gapot pa nang ibagam ide ngagsinatan. Uring magagtikas jay. No di ka kumaan nagipulpulaw. Saan kumaan na aron ng tipungtot ni nanang mo? Ngayon nagaapaan tayo amin. Anya nga rod itan, ti aramidan ta. Kapta data tipoon, kan gapo, iti pag-apanag iti dadakkel ta. Nas kan datamot lang, iti mamagkapya ka na kwada. Kasano nga rod ngay, timulangan, tigurakan ka ni nanang ko. Kastamot kinitatang mo, kanyak. Iswa, waswasan ta ka nun, ti panagasawa ta. Tapno mawaswas mo ton, ti panagabalayan da. Ay,
Datan ka balin nga ehemplo ka na kwa na bakal. Anya? Ipakita ta, nagkapyatan. Yan ipakita ta. Saan na ta masugsugan ng sina. Uri, anya pa iti bagbagana ka na ta. Anya? Un bakal. Kan ipakita ta sigo na kinasamit ya ayan ayat ta. Iti kasta. Sumardang na namang sugsug ka na ta nga agsina. Alawan lakay. No isot pagkapyaan dagiti agabalayan ako isot aramidon ta. Kang runan ti amin. Sumardeng kan amang tuntuntun kanyak na dapapanak. Tapno sa anak bata makaaramid iti pakaigapon ti panagapata. Alawan lakay. Masapol nga urnusen tamot ti bagbagita. Tabarong isot pagbainan dagiti dadakkel ta. Ket urnusen damutten ti linangenda nga agabalayan. Unay daytan. Dapaning ken mataon. Agkinkin na rin yuda abigbigat. Saan dan akas laaso ken pusang agap-apa. Hey! Gundang! Mura na nagatidog tatingin mo. Sino ti tantanawagam dita? Dapaning ken ti anak mo. Agkinkin na rin yuda abigbigat iti arubayan da. Akas lada agpapaapal. Alya? Kilakman? Nay, kung nagpaisaw, sinakroyan ni Matang ti asawa na. Ay, inserek nan iti balay da. Ay saus, bigbigat, aryamanan. Mapandan naggubal. Ay, yan, pagkakaw. Yan, unay tan, gundang. Abalayan ko namut akanyak. Ah, Ta saan tamut pagsina dagiti agasawa. Kan nagsweet da akit kitaan ta. wine. Sweet da, kam datangay. Datanga agabalayan kat santa pa yan nakapagkapya. Nakababain ti kastoy. Ala ke pakawanan nak ngaruden abalayan. Ta pakawanan kamutan. Ah, ay, unay daytan. No, apa ikat naman. At di apa na kita nakta, nagbalinmut nga apat ang agabalayan. Unay daytan. Gapo, takampyan na anak na tinararamid ta ide abalayan. Ket dayta tipuon ken gapo. Ti addamut iden adi pag kinaawatan dagiti anak ta. Unay daytan. Madigayam tikas dyan nga aramid ta abalayan. Ala, tangay nagpakawan kan, ay kat agpakawanak mo't abalayan. Agpinakawantan, kat agkapyata mo't nga agabalayan. Unay daytan. Mas daawak abalayan. Unay daytan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Maton tonton. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka.